Yibona abafana bakaMalala bazohlala belifundisa njalo ngengoma baze wayifakaza uDavid ngale harana matanati bafundise ngengoma watshele safundelana ngoma yesalo mntwana simenzela mhlophe safundelana ngoma yesalo mntwana simenzela mhlophe Shaggy safundelana ngoma yesalo mntwana simenzela mhlophe safundelana ngoma yesalo mntwana simenzela mhlophe watshele wayejabula mayuba wakasi waze wayitola lona indodana yekalela wayejabula mayuba wakasi waze wayitola lona indodana yekalela ithemba lami liyazi ukuthi abantu abangomama bathanda njani abantwana besilisa wayejabula ubaba uNkulunkulu bethusela intombi zodwa uzolobolisa wayejabula ubaba uNkulunkulu bethusela intombi zodwa uzolobolisa wayengazi umuntu omdala ukuthi uyovelwa yini empilweni bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota awube ufuza wayethola konke selisele likhulu bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota awube ufuza wakulala kuhle sayiswela boya bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota usibonile umntakafundisi usezalele ekhaya futhi usezale waphinda bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota usibonile umntakafundisi usezalele ekhaya Shaggy bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota usibonile umntakafundisi usezale waphinda futhi usetshone emabhawa bantu sikhunye sizalumlota vele sikhunye sizalumlota watshele izindaba ezehlela abazali madoda ngenxa yokubona kwabantwana babo madoda kubuhlungu kabi ukuthi umzali uzele uhlonitshwe esigabeni uzidibane into ezifana lezi ebantwaneni bakho madoda
kasizali undoda, umfundisi kasizali. Bathi sikunye sizali undoda, vele sikunye sizali undoda, umfundisi kasizali. Watshale wamjikele baba uNkulunkulu ethembile ukuthi nansi indoda ingena ekhaya ezele intombi zodwa madoda. Wabazala bonke abantwana, wabafundisa, wabenzela bonke, bathengela bonke lokhuyana. Njengendoda eyayihlonitshwa esigabeni kwakumele ibonise, iyenze isibonele ebantwini. Kodwa nangu ukusibongile endaweni yaseJwakhona ezala abantwana ephinda, ezezalela ama-twins, abantwana lezibongo ezijiyeneyo madoda. Uyayifakaza usihlobo ephansi kona letsholotsho madoda. Watshale namhlanje ngifuna ukuthi lonke abantwana lazi ukubana lizibuthe njengekhabishi madoda, lekele ukuzekelela njengombhida lo, umbhida wethu wesikhalanga lo esithi isinyongwane, umbhida wendumba phela. Watshale